Ipediang subaya pibaro kiparalok kiparajor sasisen cekisau ayom. Hadin gajinya kun hakamet kapan nongkong jong ka match detu haka Champions League hajar arfuway arfuar lasyam arteliki aka kibang hab banyak keren hakane ka video. Henry chua bangnya poi sakane ka benta to mentang nya pe chua ya ki result kiba menne ka men. Haka jingnya kun menne ka men. Lasaki ya ka Shakhtar Donetsk ka balaya hat khlem da don batap gol Persya ya ka Inter Milan. Ka ayak kala pelem ya ka Besiktas da ar lanon. Ka Real Madrid. Ka lem lendang akmat ka Sheriff da iwe la ar. Ka Atletico Madrid. Kala pelem ya ka AC Milan da ar la ka wey. Ka Dortmund kala job da iwe lanot. Persya ya ka Sporting. Ka PSG. Kala pelem da ar lanot. Persya ya ka Manchester City. Ka Porto. Kala rem khlem raiñ hala iing akamat ka Liverpool. Da iwe la Sun. Bat ka Club Brugge. Kala job ya ka RB Leipzig. Da ar la ka wey. Napadang kita ki result baro don arteliki aka kibangin ya keren hakane ka video. Kita gilong kajing si rem ka Real Madrid haka Sheriff. Bat ka grup E kum ka grup. Ka barang hang tam na kisau teliki grup. Hadin balade banyakun ya ka match day 2. Na baro ki result ki balami menta kamit. Haka jingnya kun ya ka Champions League. Khlem artatin ka jingla ka Sheriff ban pelemnya ka Real Madrid hayeng ka Madrid. Kalong ka result ka ba pelengo sibun. Ka Sheriff ka ka klub ka badang rung thamai sa ka Champions League. Menta usnem. Hendrai khlem poi perkhat. Kalala ban pelemnya ka Real Madrid. Kabadai ke klub raba kabala job aduk khat license ya ka Champions League. Bat menta ka Sheriff ka dona khleduk kambi ekan points juga klub di dah 100 points. Haden bakal job ya por arteli kijinya kun kata menta kamit Persya ya ka Real Madrid. Bada kijinya kun baladep kala pelem ya ka Shakhtar Donetsk da ar lanon. Haba pai sa ka grup E hadin arteli kijinya la kai lasyem bakadai ka grup ka barang hangtam lani kadai ka grup ka bayak hadba namar daga jingjob ka PSG Persya ya ka Manchester City. Bat kajing pelem ka Club Brugge. Persya ya ka RB Leipzig. Lasyam bakini ki lightly ki tim ki hab banyak kunduki khat ban yorung sakarau bakat reu. Hado mentatang ka RB Leipzig ka bempat yok hur points haka grup E. Henry ka PSG kala hur 100 points ka Club Brugge kala hur 100 points bat ka City kala hur lai points. Ki ai laban kelah namar dang don sasausen yakun haka grup. Bat wat ka RB Leipzig kadang don jikermen banrung sakarau bakat reu lada kala ban job ya jing yakun badangsa. Kubla ya ki paralok ki parajor. Mano bitarai ki banrung sakarau bakat reu naka grup E. Semua penpau ya jing perkhat jong pi leng baki comments namar sibon ki baju ya tok lupa leng baki comments sakane ka channel ki juyo ya ka jubab ka badai anda ki teams ki yakun para maki. Tetap ada opini sembiang hakawe pada video kublai sibon.